والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، كزي mafundi watu wa baba hatu wazazi hatu wanasho hatu wanama wanzani, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rirejei hamara ya vili ili huja haburiri yao izo rarantize famiza hatu no wanzani nelebea rambega rondora some alafu rijerike karamba rogo na Mwenyezi Mungu hamba ifo wake wanru haruma haina vahanu walotengwe wake bandu ya hanyu wende wasome ke wende wasomo waje waeshelezi zo wanduaji wambe na mtahadhari bazi zinuzo ukiri zinuzo kezikiri zinuzo ujisa zinuzo urisa zinuzi lazimu zinuzo lazimu aunge abkarna ujoudaza ujoka ujibi wangu ujojibiwa ujoka utambiha ngujo tambiha karjaka ujabani jeridhisho wandu haunafiki rijabani jerambe za lazimu Mwenyezi Mungu yake radhi eka Mwenyezi Mungu ngeradhi ya ukahambeza kweli abo basi wadunga yabo mitso na ukaka tondi mwadali debi ngamambao wala mineka mi wona habari za komore kwandwa nji ya rekangwa bodini rekangwa boja empimwe wenguro mwezi na richo mdapiza na richo mabenza na richo wafikira wala mjoreje tami kama biwandu tena awonge mwanama wa Dr. al-Muhtaram yarijuza ukabanwa bogashi mdatso wa Filipe legashilo mjoye nshindro mjoka wanro mjoye shimatajiri wanro mlapiza hata dawe yatswamba ukana hewa komore nganyina gashi tilo ngelirengwao lohuziwa ngabo tiyona zirengao legashilo muoni wenda zao hewa komori kamjua matapilia maranto fobarini nobonga nyina bahiri ya jomlisani mwanama wu hadungu halapiziwa hata fanyiwa hata wayatukubali yanda yangari ya madhalimu shayambashe wanungabo neema tsainu Mwenyezi Mungu yarinikayo ya munge lazima neema inu ifaiwa komodi na mwisheze nugo yambazo basi urongo wa makini yati ya mafahari urongo wa makinifu sha omwisizoni oandua mkaushia pia zabari nguyengo ezilio ngutambiho no ufujari Weti fahari mfumu weti fahari mlapiza wanu weti fahari wanu hamvuna maji na wakati shawe mdu wa tartibu sheze tobia za hanyu timambia luka bainge mdu ya paralize bainge mdu ya hafai bilia juhe mbe nyu wenza shonka na ule shamba nigia rudia febabo na mwishi ya manama Dr. Shan hai weindu wala wa tartibu na mwishi hai ibano maimezeonani kwa soma wende ibano misirina kwa solo wende ibano shaka wari ngubiro endari misirina ndia swalize c'est pas possible abano kayale o wandugu ndombi wanosido wananyao wandu wonde benru wali harima mala chabukaya mru nyumeni banu hende mlangoni homoroni utimbeni ulibule umlango batula benu la hala na mino ni famille. On a des jours sans rien manger. Alors situation amanda hiyo, nduka tufanye analizi ya kano binadamu. Kwa hiyo situation, yukale mrede ya juru mafukara. Mrede yowe mafukara. Badi dunia ni kabuzi nyama. Halabusha nyama hisho, abuke shina chitoma kurunundu. Shechivia ziza, shenda shari shetua diskuru. Aruwa kansu wa mshikilia. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. haba indi docteur comportement yayo na tola hajihundu mjini ha utojarulo wabure na wanga watona baindwe hala almuradi banu minti banu hazingabwe na zikale na landa shaizo sito jwa uzambi ya ukana haina wanzo ya julwa na twenda ile akatibo mangoni habari olangu ridusuo ifonede na bukabilile shabunge video nifanyeshe itwa ni Teddy Mari niregeze uongo banu nende na mtomwe manani ola bwana ola ba mtanzi haba olangu ridusuo bwana ola bwaza banu kwa batimro bwana ola katukiri uishia ola dikemba bange ya bomba mvinyo abonino na mwede maone mzia nikemba mvinyo bomba bange ya bonino nende na njie bwana ola pala aina watu ya julwa ngutweneda imibo mangoni habari na azadi anikwele bange ne mvinyo enda hibi ya mdu telefona jamba na bakredi hamna jibu fahari ya basa Allah jibu fahari
Eleza wahunda abge kamurata Dr. Shami wa tartibu wa amani wa usalama kamona ukaja shindo stamila beshe nyama ishushi joge sungo wandu hifaki tranganya wandu kammonao mbi zoenda tazitoa mdo mwishonru ya ado subiri ngojo jwambe zoendo na ibo Shami shauti uti la pise ya ukainyama bo Dr. Shami sa ngojo jwambe zoendo na iba ala katanu kwamba Dr. Shami ngojo jwambe zoendo na iba si chati mpaka uto la pizza timpaka uto la pizza bo Dr. Rim ndo amanda we asoma amanda we kejabidi wambendo kwa amanda zila ibidi udaze basi udaze udoona ezijiri yo shawe timro kana utoja udubi wandu la pizza bo Dr. Ri yorisa Dr. Ri wambago la pizza wandu na yo yede namna wandu wazali wanzu wandu warikai hana mwishi ya Dr. Ri zambaba ebona maibeziona kwa soma wende ebona misirina kwa sala wende ebona shoga wari ngubiro endari misirina rende asalize c'est pas possible abona ukayale wo wandu ndombi wandu asido wananyao wandu wonde benru wali hari mamana chamukaya mru nyumeni ban hande mlangoni homoroni utimdeni unibule umlango betu na benru hala na mino ni famille on a des jours sans rien manger alors situation amanda hiyo nduka tufanye analizi ya kano binadamu kwa hii situation yukana mrende ya juru kwa mafukara mrende yowe mafukara badi dunia nika bosi nyama halabosha nyama hisho abukishika chitoma kurunundu shechibia ziza chenda sharisha tuwa diskuru aruwa kanti wa mwishilia alhamdulillah wassalatu emwishia ukamjaishia emwishia izo Dr. Mlemevu olatifa khari usubutia tagata emeanjia shaule mndu wa tortibu shanga botobia boko izo kabati ujodaza jao ngejuze mafundi kabati msamono ina mna ya heya ya olati mndu boko mndu amba joparo jorongo ina mna ida she kadi madara uno mndu hitwa nizo tobia sasa lyo wabwa ike walo mndu jokana imani ujodaza na mna ida abonge abo usiku leo karjo wonesa bwatukufu ndrongo zinji boko izonge tsongeza mndu halaaniwa neke mndu halaaniwa yabo haisa halawa haruma za rehema za Mwenyezi Mungu eni mndu yangaleke ngena mbabyalo nyo yabo yatawe yabili do lolao hawa lolao rahaida ejahisa do andu wailo ao nongwa na maduka ngwa na mali ya lazimu atowezaka hawa libeze dene do andu waparao wana madina waika yao oti do wawazaya omndungwe mafubo masihu wandu watole kafu direct harumwe mfuba tina ukaba mbamba hindu emndu joti ashuri tuke kufanya jaunga mjo utwalaki halafu zila ndogo zijiri omndu hamsa mwana mahala walo wandu na baadhi za asila na ijabat rijozi njia wanu kwezi watukufu wana masuala muhimu baada ndizo wandu walaaniwa sha holiho ngasiharu mageri ngasiharu mambwana ngasiharu majihad ngamjo thibitisha bani ya ukanti mhawara basi joreje dingoni shanga mjuzo ya ukana fakiri waja mdadabi hutataya utendeza kiki huwa baadhi ya wakomori wenji dawena kiki na belu na uswa jihadi na Ramadhani kwa ujiro dingoni ukaufitini ukafanya komplo watino wazee rowalo komori rowalo bonzi emakatiano ufanya komplo ya utahafakar nondo shahi watar ma problem mrunda we karibu na we swafi ya zishia wo ya kaunika e adresi ya uka attention ti paro jovira e zoni ikayao de nyumba huilo karibu ilo ici le molino no 92 jours d'accord abongo juo hiyo ni vungu wao toyib ngamjuo ya ukanango jwambe faranta wo hanzo ngajo protege wo haina mndu shaye ya umafiti yabili skantano mabiyokana wano mimi je m'en fous no katula wallahi bila kendo marokana nifi utibire jao utatilgari balaja utawajao iyo kitu na batabaru wallahi kenjo baki duniani banu okosi kwa nguja wala wallahi kenjo hufa kosi kwa jaja
shangu jojo sababu ya ukanga bukafiri au ngabo dhalimu tilo ilo ndilo joka ulipwa jeli wangamiza alafu jeli nje mroni wewe ngoja na mbegone kama wabenze hodiyo de mbwana nisema hadi nizofanya ukawajahidi fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Wa alaykum salam ya ukhti Zahra. Alafunga mina risala nibeshama no tablo wa Komori audo abeba hangu audo ajumba hangu audo mafundi wangu shaharu mihaqi ntina ukakani mndongozane kama nziri mabene za kweli akanyiside mwaniumba yani umba mnyezi Mungu yarudia muumbani bani notability ya Komori banza bali mso biramu ida Salmani mwenda mwarongoze mufti wa mwambikana bo mufu bansi wajinga ratoka juma ulima na ulo wa mbasi na ulama ele na ufanya sirafi wodo wabidijo urirongoze kairi sirahana we ni manotable zabali mumto jwa mwa Salmani yabo mwenda mwani mufti wambe uda obo ebali utodorira tujwa be goda some ujojo ureleze ujo urukairi sirahana egasiwa dorato wakati wa sedi wa becheki sedi Buraiba aliswali kimadabdala utoja wambe ele bagene zetobia bizilo botijwa nzinzandi sa juzi ya sambi bali wela rabo bo zabali mtoda mabira mna yonyi manotable zabali mtoda jwa mwenda mtuja mwenda maono na nyanyi na mditashi ya zalimu mwetimba pani wa mfunge zikaba ya kwa tukanza jeri mdogoze si wandu wazima wahe Komori bwazala labanu uruwe bwazali aupemba maele uniko wandu nezevalupu shabanu banu uteze shere notabilite banu mtova adabu banu uteze shere o Komori kamili wo rema ulama ure notabilite roa baba roa zazi kabati mala utuanza ikewa nuwele chef zilike jaba hanu president wenda bani ukanti prestige ya evite ze déplacement bête banu dabo ritona majeshi banu koninga sina weti chauna ngeri kana majeshi ujoka uzondolo leda hayulo ale na ihufu shabale zero karsina majeshi banu ngasina mbuzi na baza utolinda zo hiba shaula halafu amwambia ni bwa Komori ngabo majeshi wengi boko azali hawambia na mfanya attention haina mdu wano neze mizijirio majeshi wengi boko azali hawambia na lukumani wa wato wa retraite ike amabala hawadumiza wajawa dutunda haina mdu yanzo ya uwe azali au yengo azali wadamba mimi wala mto hazini ngamjoda na mdo hicho kengawa na mapesa yako ngawa na mizinga unere bangar jo muwa wala kauni trete na ilukumani minja jibi na zilanda abo wala wandu walo azali bwa Komori attention onobo zainu da zila wahamba Abdala fungulu Abdala kabati ya parumvu owenji wa wakauji wa ya balilo abala alafu abo wa Komori notabilite kamchojo do jwa karado raone Abdala ba fungulwa ebana Abdala yamfungado azali mparo rongoza azali ukafungwa Abdala shikabati ya paruka na hatu Fati ala nabi Ali lezi kuna chali Abdala gojo kata Mandela gojo kata ajomheleleani yake Mandela ajomheleleani yake Mandela Abdala amreti utulenda mwabanga mwana matwe fatia wa Abdala fungwa kama mjaju wa matanga nyamwe mataya fungulu mdaza nyoti pia nene hayasa na uzito mjojo wa mwedo wa mufti mjojo wa wenda itsanda mwedo wa Muhammad Hussein na Muhammad Abudu ujua mitamiro wanabe udabwe bala urendeje wenda wa mfunga bude bala bo Muhammad kona ndo na ibo Muhammad Abudu Muhammad Hussein wa Muhammad usomodini kufungwe bwana wala bala waranti njokaze embabizale so awemba za kurusha zimbaliana mna yinu mwene mwambe bo bali kona ndo na hii Chade Abdal sasi shule Abdala maudo ko hunumba posto tujoro Al-Fatiha hamade madu mhobele mare yarabu kanari yare letabilite wacha wa Abdal mkojo mumwene da wiya ajwa kafungwando uwe yakana hachana endo Abdala fungulu na kusibira kana mfungwe bwo no kuvese bali wadaza kwa na wa sinema wachi bali walikuwa lizo upi wa ono wazipia ono wazele ono wazila wala mimi Facebook utainoze foto lelo ukoni wacha lelo utamiuli wacha watu Abdal unimka jomre rijibu wa fungulo ai idha jaaka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah baba nduga kubali yo mtume ukawewe ndio dazilanda abo Allah ya'lam yezi mgungu juu nakala ukawewe ndio mtume sha Allah yashad na ikushuhudio geswiri ya ukana wanua nafiki mtoto na Muhammad Hussein na Muhammad Abudu na azali kamjeda mtuje mwenda maneno tabidite pia matanganya kwa mwana wala gutulumishio ni mwana wala katina ndogo yarende wala kataparuka na yezi wangodo afungwa rendechi tsawa lo anaziwa na wahe wangamie shapia ina mgodo tai
kwezi likauja rumomchiwa chuchini ulu chani mamieni au kanari jibi wata sabari ebana unafikwa Komoro ngo tuko ulawandi wa Komoro aba sango ndo jiwa fungu jana Badruddin Ahmed bwana afanya mpango ya bujuzi wa uka notabilité mwangaria sambia ngamizyo abonye ngafungulwa kada jonda banu yakazomdu likauja banu kwezi bo fundi watu sambi banu weti raisi bai banu we fundi banu we valai watu banu de commerce wa watu watoto kukaza sifa majana shidana wafu kwa bungu tola kafu no pasho amoto kabati ulo na janae banu mdenye jobo Komoro banu unafiki unu banu ilazimu wake usine au unafiki Komoro rilo toa icho ilazimu likana usine rido exporte bonse rendaro huza unafiki ni watu kena unafiki Komori kari huza una umezi Allah namjuwe bo notabilité mdo tutole nambe rikauja mbeni jeri mjulieni habari rikauja mbeni emana mtwenda mwenda maone hafungua baba hatu wao wantamba leo ngabo wandu wakafungulwa lelo wandu ngabo baba wafungulwa lelo bo Komori na bana notabilité getwenda mbeni ndamba rijari mjulieni habari rijari mjulieni habari mjabali yenda ila sinema ndungo ka Facebook kuti ujwa habari na mwende marongoze uwo na baki notabilité ya wandu abo engeta habu ifungulwa yoke video yomba duwa eketa habu ya hiba isaitolwa gajoja waduja moroni mjomabe rikauja bainde kapitali hatu unu moroni jerambe ukana dhahabu inuke video watola fidia yabo kwezi rijwa ukainu dhahabu ya halali demana ya rejei wala wanrome kiwala wala tiwana damu demana waregeta habu ila aboge abo garimwambia onibani ukana watola zipini na indeni abo mdini kerendera towe fidia shabe dhahabu hiba kuna wishi ya mbaba kuna wishi ya juiji kuna wishi ya mfundi ya mbekana ebanu mtoduru mu emru la basi dhahabu ya ipatila dhahabu la basi mtora kama design kabati fundi urongozo la ila mitsabi uli kabati fundi urongozo idi itandra ya kabati mrongoze mavuka kabati bam wadaza pia wajua ukawasisi msenje ubeidi kutoja lelo interpreti onikori bobe ebana onikori wa orende rogetrana ebana onikori kwa tuva mnari yadi gotofumbo onikori wa kawahibi ebana gotofumbo mekindu kaba yo societe yo instance muhimu ilone zema aliza wa Komori yone mahalo wa Komori wa amini wahibi wasisi taha ezeda ilupia histoire zebarua ebana gutungo wa onikori ebana gwanzo wa onikori bandu dase awindi hambekeri ulibe bo kengo tovumbulia mbabi motibiri gotwenda usite aina mtu ya hiba Komori badet e omek ebana makiza wa to wa vumbo omek uka omek wa hibi dab wanto dalilunda hivi ukubali komeki wa hivi hapo ewe journalist ngwacha langu subuti unjia onikoro ngo subuti unjia emana uto meki ndo libeta bia wantu bo ube usikuwa rongo wa huangario meki wa romanado umusu ngena jusema na wantu bo ya musa ngela ila na jusema na wantu bo ya mdangusa ya tambala chitwa na wambie wa libeta bia wantu bo ti journalist ti fundi ti notable ti juge ti mbambu kabati mbulu namba binadamu Komori wandu watolede hama zinyama wallahi bilahi kabati wono manya nyangu dulumishu ambati chao kabati profia bo basi alafu yabo nyi wababa mlo Komori na nyi wadzate ro wadzate wa howezi wa hibeta habu ya wandu ro wadzate wa heleje shilira uhitwa na mke yabo maude keta habu itolwa bajoza deni bomta hakike zama abokate nimko twenda panki ukalimani hakike zama lijo kainu dhahabu ya halali inu ilo jahandola inu itajao na mtoto wa mnaipini yabo na mnaidadi yabo na mna areni yabo ndera to fidi yaba zenizo mtoto mwambe bwa mda ojera rai sumu gwemidu abone mwadwe na mbeni mabani hanyu wafungwa wasaya wanendwa zirewe wasangwa wale juu watawa halafu andu ojeke watu toa isaba rikauja rimjoni mbeni ritowe fatiha bo watoto wa waswili bo wafungula mtu akawafungwa mtu akanga bandu emana mtoju hamweda ma debarke moroni au ma debarke mtuje mweda magara na mndishishie mna mtufumo hanyu we bangara jeri mone waza utirare mjini hatu au bahanu rjo kasi notabilite ya Komori ekakuja fungu emabani hatu wanu mano tablo wanu mharu maunu wallahi ketika rumaru maunu rane lebo tila hanyu yido batishi ya ola mnamwiti ola lelo arinja fanya yada ba yede mana jowura ni jeni mdali kele chaliko ni mnike babange yavure yaje akodingoni adutu msachacha aina mbahu mabasudi aina mru ya tsunda bange yavure shitwa shimma waone maungu gotwenda idala lo habari obdati aba bo premier damu dunia ni namna mabasha ngutoka premier damu mndoni nikemba bange yabo aomba vinyo yabo nwe
utinena bakireti abone de na gabili fahari ba faharari teresa pia kabati mdushindo hari jeza fahari wala lingoni fahari wala rogozo atakatuki amjona namla pizele lo kabjona mambe yafanya adale o kabjona na mambe jao aina yashindwa nezenzaya nele bange ya wawilo uwengwe gutweda bazali na habari namnike babange yabo nivure omba mvinyo ninwe bakabjona na luzwe fahari maudu gesi haza bobo wamnika maelena na hashishi na badaba wa yabia nyabala wamnika na bange na halibala fahari wewe cha fahari wewe cha Zawadu kairi oranya ni mdugo uangalia kairi oranya ni mdugo uangalia haina fidia ya mji haina kisirani haina mazanga ya tunda mani ya halana bangela vura ngutsojoji inza yede mtuje dambe bala yemru aserse yani kwa baba nge ya vure yani la salibia nywana shilewe na msina parakina na manambuzi na mazambe yale ya zimbeshe itwacha himile marindi nezebuji ya luamba fahari bari bala ngwanzu ya jula bari kwa mbona agerenga gojoshida umduzi wa fahari wajashida wabeja gesi ya baba nge wene imanu tina bakreti ejo utosha ni bakreti utira bakreti jao na dena goze fahari chikauta banu joni jibu fahari chikauta banu joni jibu fahari ala bantu yondroa ayode hazi duloniyo wani kwa mfinyo na bange walwe wajue bana wajinze kuli wacharumuleze nkangaya ne majifiri neze kudine cheche ne mafiri wajanye fahari dayo shabani wasija warifai kwa tangu tuna ewe ingi njorumia telefoni basi bana wenje wozingalizo telefoni haukabo udofikiri ezangu wana mvua ndo adungu wahimili yako tewishile vushela wanadamu wana Allah yakhrib bayt keda narendele darasa abuga buskanzana bien notabilité namrenti hondo mijini mwandu namdale banu mruwe shamda tele dambari kautari mjoni habari bo mbeni mkwamjwa mjwa mbeni habari na nyumjo kema bani hanyu mbeni wari ngwa wafungwa bure o wana hao ngwa ule juu na mjwa mwene mwao ni wafunga ikanywa na damu wa kweli bonotabilité mwene mwao ndiye za kweli ya ukana epanu wana walare pale wana nyasi mano tablo tujofanye mwene mwao mfunge bure yode namna no tablo yoje mpoze d'accord yodo pande u halafu ekabo ubeidi we journalist ngwambo onikoriwa hibi ngebidio ukemwadilifu uambe ukana umekiwa hibi tena onikori sikara jaona barua no omekiri mwanisa nise barua baza bari watomru komori usubutie ni mabanyi wa journalist watomru komori usubutie amba kana tibwa wahibata habo eze station pia ngiso baza bari na mabivandi watori mnikeni boke ngamdo baba ndijo kana timwabia nuko boy kanyima journalist yantu mabalazano mmeyao shaka mtato na mzaze yenda yarenga pake la bati la dhahabu yenda yamba unshishi ya bobomeki wakomulipia wanti dhahabu yao alafu kamjaparo sivu wana utipia ese mediani babizisa wikwa sahani hizo pia mtu kabati usubuti ya gabila mbakana banko dinge bidondera usemzazi mwenye dhahabu yenu mama kwezi mbona imfanyi haje alhamdulillah bango abanongo iritambisha oka emana ho fakhari gutori la pizza ukakartuzi sana bokoli efasiria watangazaji lo wenwa ezijirio rezen njema rezembi shangar tumero hamsaidie basirende ramase marabia ya ina fumtown otili mo wongozi wa husu ezerogo kada na kada shezi jirio kartuza mbabongele lori kaujaban bomzaza hatu jeriju ebane dhabili bauke jalibu njaiona njaona iona bomnya watoto wao amba ngwajoni libayo ranzima hajana wanika mtuku 15 risalite mizi tumajana ngandura tumajana mane na tumajana sakati mizi yo ngandura tsai mahamiti na uhanzi habaru kangari jitso au hakike tabungi yo hunu karjaire nganga rifanya harakara miezi kipesatu walibeta habia ezabari mto walibeta habia wantu walai emujahidi zabari uto force warambia ukala ila hamba katulibeta habia wantu denishe mnaharamu sikurjoka uambadu abantu bango ambao chao hawa terjo ndeda ula kinga mjo wonekega mjafapirizo pia ni wandu mekiko ekeda bia mkamja ilipa parce que haina mdufanya zermaye instance hiyo abo ge concerné pia ngamjo bloquer waya kambeze malibeta habia wandu beze ntuza hanyuzi kurubia wallahi ekabajo jamdu ya ngammanwe bwana inu abunga mantu haki ya hangu ni haki ya ina manansi shawa rabbul kaaba ekata azali wajo ula waya ekenja mbloquer ni pirizo sumabia Rwado komori wafutendo ni wavumbu wao
Apo ndo komori ale biadara zida eze baruani eze ndobi eze usufama bibwana eze ashirafi eze rija eze dini nafiri eze zile eze mamadu eze ntuona mndu yabo wallahi ujota banda azali banu ndo mbenye kama tunabeza kweli izo ngamzijua izo mtini mwabianiso abo ngabo timlahani tikauta journalisti mzima arumema journalisti awo walono wana wikono wana motorola wana nokea wambao ma journalisti na mdenose na mwambio mekiwa libeta habu ya wantu na mtunde na mwedema wane mtata Hamada Gazu na mwedema wane mtata Mutu na mwedema wane mtata Faina na mwedema wane mtata Mwenyeta Habu na mwedema wane ulawabu reba pale na wapia mduwa bisa masuala mwone uka ebane hakingi yo banu wajua wawu ebane zabaru wa ulawa hiyo de ya ilami yo de formation yo do mjuliso wandu yo de press yo de namna bati mambia ni okana inu hazi iso mesi wao wewe ngodwa anti ama journali wewe ngodwa toa taarifa habari wewe ngodwa tire mafoto wewe ngodwa ndo mageri wewe ngodwa aruma za mpira wewe ngodwa traduise izo pia izo ngizo aruma journalisme après il y a la spécialité ngofanya shwango dungo inu shatikada kwezi jauta kumabezo manzao shaka bwandu ko kamna paru jwa tushi zabari wawando aloneza wangu watu para mbutani unika mna hintu mde unikambana amde unikamna gar namde unikaja okay ajala gure keti wonu mrumbaba tena hatu hamba garendora wajile uzadeni na wabunga nyiranyino wawara hitwa o majilisi no maulidani kamtse hao no fanya na jao mabuli yakamtwamba na rimpare wa yarume maulidani bora iteja ukwezi kondo wafunguliwa na nyasi wala kwezi bobo mzee kabatima no tablo wa iliwa raru watenganya habavuni wamba borai boima mwana nyasi wala ngutabiho ngari utahora tibanu mda kana ondo walifunguliye mwana nyasi wala wana hatu wala nge video was sha hede hamote mitami huli hamwete tijira hubi hende hawambia uka kamono mrunguro donai yaboke jabidi mumdaze ndobele yabo bomna haramsha mruka bacha hende kwambo mitami huli tena shaka jamba ukana bwato ni majeshi keri mpwani mwede banu mtitwenda mfumo direct mtibale bale reyeni mwede muwanya nyanyi majeshi banu karja mpwani mwede mwahibe mituzi karja mpwani mwede mwahibe dhahabu karja mpwani mwede mwalesha ula matupishiwa karja mpwani mwede mwamenye teleza wangu karja mpwani izo azalika na uparujo zamba halafunyi wa baba na mdato unafiki aina mda kenti baba niyo aruwe kaundu mbapara kihalia kenti adonda mdarani shamda sijua bango ndo mjini dajile uzadeni bawa mbeni manotabulu wafungula au ngode yawani Abdala boya funga Abdala yafunga wambeni upulilie semba izo zenda zoranganyime jihatu mruhibwe mapesa moremanye mishipa 21e siècle ngamziri wawe kemsi mishipa legendo kemsi mishipa uloze kemsi mishipa ominazi kambe ho mwali mwene mwali swapara ki la sali to harumweze mbingu ya pa emlandini ya hevo dru ya rejo place libas yo denti mloni yo mdiba onazali haina ya dimbala la bishipa ya boba sawi sajindu kabati opération kabati laser kabati hazo 21e siècle shangareje yo dingwele na mata imba para kiba yonge jo mtramba humabo ngujoramwa yabo mnaindini ya bile ya hevo dru ya rejo place alafunga mafiyeri kwamba de emergency tiale abo joko za komori waruka jombasua warige mafura ya mro wate ichungu na putu na bavura aba wakiama ngo abisa mfia rasulo yo de namna azali amrejezao eleti ngamba bao kama ndo wa emergency shawaboy kemtoje jiunde madaha ya yare modi goli hopia mabeina emergency sei mkiama de misiri ya TGPS ya bango anzo ende o piramidi enda ya behwa hozo hadikatil hayawan enda ya onda zinyama piramidi kwenda GPS kimbe hayo nidona ndo kote GPS wakati yoto jo hubehe contraire ya ula wabango zo wed ba hiyo de namna azali ambe na bango mbeno mu emergency shanga mo ngamjo surumene pie kemdaze namna yo ngamjo uji undazire we pie buketi ba jo kamade ele dala o demalilo woti juba ngilo mali eni asajiru asibabu hakauro mapake yankuni hawa upazi gongo akaufanya tsahaya handa hapa ya videti wakamaluja eze parebe zilombi oando alihopia wasima jindu wasimishipa alafu ele dala ola hemishipa hiyo kabati operation chirurgicale kabati lazeri para kingel jo fanya za affaire otola labo utwalo bakapani utwalo miononi utwalo tirimwe ukazomba bibanu ulemba be asa yabo basiko je namdarani ate maruboko jo fikiru ya arabi yabo ona itini wasonti wa aforewa wale ola mdale jo plasini ajonde zaudi kwa sibabo
ila sashe isai homo yede namna mjo kaeke mdundu wo banu da de kashi ashe batayuka mangulo zo ado parwando bana mjebanga bo abo mwanyo hono abonge abo wodo pandera kanzarambe watukufu naambie ano makurukuru he harimia he mafundi na nanyi wabae he abodwe mbulia mna shetwani mpemba waja nguranga nyonti yo mwimilia henye nganywa maduhazi mmoneza mjofundi to hirizo ya mbada ina jaza kamtawa ile kafiri la mtuke yulo majuha haraka mastaghfara ramwe jafa ba wallahi ke malakul maut ajisam tsengele yani yabo kabati samaha yabo henye tubu ila Allah taubatan nasuha henye haya namkazane mdu henda abonge kama biyo mashuja wa mbeni etoma yangu na nyibo mashuja wa mbeni enyi madoma na mmano nazale wakati ujabo metra Mahamudu o wakati ujabo Mamadu o wakati ujabo bo mashababi o wakati ujabo wazazi wakati ujabo mafundi o wakati uja kamndongoze majeshi wanu kamndongoza majiji wanu kamndongoze haina mduma mama waisheleziza wala Mwenyezi Mungu na baba hao na wazazi hao abungiyabo wodo upande huo ngarendao abasa harumaye darasa volitsojeze fidia za mji za shindoa wazaya zanzo mvinyone le paraka wede wapashilwa waje wado hande najaya hana mswalie mtume rjwani se darasa hatulingwasi watukufu haya namswalie mtume Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi wa sallam namswalie mtume rjwona ukaunga dunga ori jandi se darasa hatu babanu gasaru mai jihadi fodido hambe salasin اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إكرامه تورنج وعلى آله وسلم بس اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هذا غراني ساو ngabwandu walaaniwa na haina mdu yalaaniwa yomba mal'un womndu wokuha tolwa hadumiziwa ya wontu anza totegela hunu arumeze rehema za Mwenyezi Mungu hamama ala baloma shughuli mdoenda vaya arike ngao ya boba na rusungu jenda zahe utodumiziwa utitwara rezimbilizini amunge kwezi watukufu elo bia laaniwa haina mdu ya beze ya rente zetu bia hizo ili yajia karumeze rehema za Mwenyezi Mungu na baadhi ya masuala muhimu almal'un mdu ya laaniwa wode mdu waikayao maturud min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala wode mdu ko hatol haina ngiharu adabu une seconde ni contrôler طيب abange amado do bia laaniwa haina mrudo na mrumshe umwendeleyo hodingoni ko jomba mrumme uwo mruboko halaaniwa yabo wokana wona ikenge na mrumshe ngumwendeleyo hodingoni oliyoyo usoni ko jomba mrumme yabo wao salam toho yabo ngabweze aya zilani wakayu amal qawm lut emruo Mwenyezi Mungu amlaani karna ujabanu rambeze ngo mrume yabidia zifanye pia daine mrum shahahe sha wandutu hamba wamba utifanye jao na jao ezadunga hapo ngojojo ufanya uke kufanya hizo za ha sha hizo watinwa limit au que tu bidi dépasser ligne rouge aman yataadda hudud Allah au je dépasser faqad zalama nafsahu wa mruko hajidulum abonge watukufu iyo de nukutwa ya mando ya ho andu ikayango arume listi ya ho andu walaaniwa de mruko ede na ufanya hizo wikayao hamba utito zitengele yaranzi abondi yo de amal qawm lut ke tubidi mbiya tengele Monti,
ya bili akilu riba de mndu dhulumu wandu ngamona Komori mongoni mwa ujiro ulio Komori de dhuluma wala ngwa huzao ngwa dhulumu hiyo wala wandu wahulumba hindu wa trishe de trishi ne dhuluma mndu halaniwa baada mndu mme uyendeleo mndu mshahe hodingoni kwa jamba mndu mme na mndu mme abo ishoshonga wanusu shekanga wene mndu mshahe umwendeleo dingoni abo mbra isala aniwa kibidio mndu yabezia tubie ya reti ya stahamili ya fanyimbabu zandu gozindo aji ekakano shindo stahamili shawa rabbul kaaba abo mndu halawa harumwezi rehma za Mwenyezi Mungu katusanza atomona ranzi matrudu min rahmatillah mndu jondele mndu mshahe hodingoni haumndu ujodhulumu manyanya ulomba hindu ya riba na mliso wana hanyu shahalali be wandu washe wema wandu washe watukufu raka wafumwaja na wahambi wandu uma hao wani sauti ambayo ndio halali jerile kekuja honda tawuje zao banga rjo ustahimili nezenza ya shakarna ustahimili no mndu wa jahannama wa man nabata lahmahu min harami fannaru aula bih. Iyo yo muhimu Komori ezebiro mitango o mazema shuhudi riba mjuma riba taila wande wapango le jimbo la ukariba na ibada iyo mengoni mwezenu ngondiro Mwenyezi Mungu hamba ittaqullaha wa dharu ma baqiya min riba na mre Mwenyezi Mungu ne riba kweli nyandu aminiyo Mwenyezi Mungu fa illa mtafa ekeka mjaria riba matrao fa'adhanu biharbin min Allah wa rasul ngena mjiprepare mjemani na Mwenyezi Mungu imagine kama Mwenyezi Mungu basi ngamdua nani mndu yako hiyo ghadhabu go utungu ndio ujoka kana danzila wana na Mungu subhanahu wa ta'ala de araru mndu mnamvinyo sharib al-khamr vinyo ila hamba ummul maasi ola mtatahe maasi ane boyengi omusizweni banga masuala ngamjo njabo mwandiso zize masuala note abonge naritahadhari banga ronao ze shughuli za hatu wallahi ngatungore ngamvinyo roni kawanduo hino izo kazirene do mwanadamu Islamu kado no mvinyo au kango jopo hito uke kuji ngojo enda shoba hanu watu lazimu ngojo amba makauli watu lazimu ngojo dangu watu garikana tu shamnguna nzeke hatubia abonge kwezi watukufu naritahadhari haraka rikehule na ndongo za mvinyo mndio usio wana warenti ustaarabu nezengo za ukana kenja na bama jina njia mbabu basa hapo mimi nti mstaarabu narifanya richawe mvinyo bamvinyo yo nziro kabisa taghyir khalqillah inu yaho wana shohatu watukufu owandu walone zenyile wanzo waenjeze uo mndu ya laaniwa wandu wa pause ndaziwa wandu wa laaniwa wandu wa janti haone maindini wandu wa laaniwa naritahadhar homo njezozo nyile no mjanti hozi ungo na udopu wa zendazi na uzi na wadi yazinro aji taghyir khalqillah narikirati sino garjonja horumweze laana za Mwenyezi Mungu adunga yabo almutahawilin do wandu waika yao ngwa wanaume ngwa jirende wana washe no wana washe wanzo jirende wanaume hauwa shenke zao wanaume wavanguo za kindrushe wandu washe wavanguo za kindrume na mwendo wa kindrume na kindrushe na tabia kadha izo mndu laaniwa laana Allah subhanahu wa ta'ala almutashabbihin o wandu waume washenke zao wandu washe na nisa no wandu washe washenke zao o wandu waume mengoni mwandu walaaniwa ngono mndu akana utungu hato watwalaka ai wala ila yararu hantira ka ujoreje tena enda mlele njoreje haina mndu jenda bala ende halola yani mba ubuntu mbili ya jero iliola joreje ashanda lola kwa mtu joreje abasa uo mndu ya laaniwa haukabo nge hamangu Mwenyezi Mungu katujua ngodo ya mtrompe haya sab al-aba aina mndu yo wa mzaya uo mndu ya laaniwa aina mndu baika yao eza hii hadithi ya ukana aljannatu tahta aqdami al-ummahat gabo wenji ambao hadithi yo dhaifu embebo kecho ntini mwema haro ya mndu owazazi ngwa jonja mbeboni wababangu wa jonja mbeboni
mrunda fadhila zinje kemda stehowa za ya mtu haswa mzazi abange haina mrujo deyo wa mzaya uwo mndu wako Mwenyezi Mungu amlaani. Haina mndu waikayao ngujo tsinza watsina mathalan reka maburunku reka ngo tsinzo inyama watsina bismillah Allahu akbar wa qibula yabo mndu najwe ukana yabo emndu halaaniwa au kango jukaulisa wandu shaharamu yale shaharamu abone kutata ino nyi wandu mtata zao azali ne majeshi himayatul mujrim haina mndu yatataza dhalimu mujrim ubiriliyo amwishabo majeshi haina mndu ubiriliyo dhalim wa mndu yalaaniwa wa rabbul kaaba himayatul dhalimu almujrim fahuwa mal'un wa mndu yalaaniwa abonge ekewone mndu wenda wa wandu hafu abonde sawa andu hapa utahumu hifadhi humzingarango do msove na ujoweze twabia ya zirenda yabo we dhalimu abo ulaani wabaho eyabasa ightisabul ard ightisab al ard domru hibi ya mru plus uyenjeza mba arudhi harume plus ya hejira uhibi mru ola ko jamba wala watungo uhuzeze plus warudi wazuli za wasaya warudi wafanya jao hai wa Komori hazinungwa uniyo wenji haswa ikoni maduzini afera yoika ya haku hate pare ngo ihibi yo inda kutoka ubireke nga umwade aweka hofuba lwaonde wadziwa Mkomorina tobeza unde mna mwayiba ngutotengele haina mndu ya hiba arudhi bainge 1 metre bainge 30 secondes wa rabbul kaaba mndu uwo Mwenyezi Mungu amlaani kamndi Mwenyezi Mungu ekemga wana baplasi wa wahaba mbaitana ge jutosha urenso utwanza shetani ya tonji enjeza amazwe likana amazwe ibada za ikeja amazwe ibada za ikeja amazwe libanda la hangu ilo le banda kuba amazwe likana ziri na meblo na jau mtohibi wana nyanyi ze plasine majirani itongeza kabati jirani wishilano na mwanya Komori na jirani bainge kafiri nge video bake relation ngabo haki ya jirani bainge kafiri kotomba Islamu na Islamu basi Mkomori bato mndu wanzu ya wahemba plasi ya hae shahina Mkomori ngutwanza atodhulumu plus gutwanza utengeza ula uhibio la mndugo toka jirani eva ndo mzingiza pia kama twantu ya mwone balare yakana mapesa endapo ho amamdu rompira uromo we contrat patengela yu haremme na we contrat pa alafu ndio amortise ba ngurejezo ulo digoni tena abimba ba tate pare ngondo atahibie pare tena bana Mkomori arende yatora Mwenyezi Mungu atoma ya Mwenyezi Mungu amwiso asariq haina mwiti ngohibiwana nyo waheshama ngohibiyo grupu ngohibiyo aho mtsango ngohibiyo ando wa huruma izo lezo ngo bokoke mndunge nizo yabo abo mndu halaaniwa mal'un mndu yalaaniwa wo mndu yatotoro harumeze roho za Mwenyezi Mungu ama mndu yarahitwa wo yemengoni mwandu walaaniwa de mndu yaendele mndu mshahe hodingoni ko jamba mrumme na mrumme wawe ibidiwa ula wa dejara mrumme au mndu mshe wa parisiwa waendelea nao hodingoni ula khuruj an-najis ula bahan wa uroha najis hodingoni usoni mndungo jobira yatilwa yarudia roshe yabo hato usoni yabo ngabaroha odam alhid wan nifas sho wakati yajoka mtohirif fa'tuhun ngamjojo waendele shanu za dingoni iyo mndu halaaniwa ne kemdu halaaniwa bongo juka hule wati mangoni mwa juka udo negosie ya ukaunje mbebo na kwa wati to tengeleza mbili zinurans ya bili akilu riba mndu uloriba udhulumu yararu sharibul khamru mndu no vinyo wongo jojo ulala lo mzaya ngo jojo ulala no na shwahe ngo jojo amba makaulu maingo jojo enda sho waisani ndia mahayawan taghyir khalqi Allah do wandu wanzo ikebale zenyile za ngozo hamande za udzajau na jau wa changer ozenda zile zokope na udo janzi hezi ungu wa hamba al wasil wal washim wal namis wandu wao wa wandu bokomnyezi Mungu walana almutahawilin do wana umewanzwa jina ndio wana washe no wana washe wanzwa jina ndio wana ume no wana ume wavaze ngo za kindushe no wana washe wavaze ngo za kindume tambiwa za hangu watukufu wa Marseille juzinga bo mzaze yamba bofareza iko jori sami basi rifanya na bera jerkaze utojojo uri la pizza maza bari mwana mshi utoba mnale sumwe mawaho ne mnashali wa haho wajirengeza shotungwanza basi ezenyilegizo amade zangu zipuha bishia wanzonde ukazebera de ngo tukokaza kasketi maudumbe seba noze kofia sahazi
kabati ujodo to waba sambeseni ujoso nya kofi hazingo tuka urenga kazi nywana washi wale wanaume wale wajijaza makamo tingoni na batete mndume utambere eshashinu na mwishiye mndume utambere eshashinu na saya bas mndume utambere ya fedha na saya mndume katamba hiyo mjuma abo tena tamba ya fedha simbere ya dhahabu kwa jomba saya ya dhahabu au kame ya dhahabu au mkunku au jao abasanga mtuhare ni bwanraume gamzotao gamfanya urongo boko beseni ya unda mahari wa hambisonga manzo anawasha watu mnikane mahari wa mdolani ebana anawasha abasanga manzo mdoka sasa kofia anashikwa fu karavati mweli wazini majali kongwasi na ohama wanaume wao ezinto byandazi bizino ezinto byandazi bikwezi kamdati bazindongo boko mnyezi ngamba zilaniwa mafundo watu kwa na umwambia nizo mtijo wata wa mkaka mwangali ekana amina mwende na maji batike kutokanti yawe kenga manzo na bemjo ujibiwa ntina mwabiani kamjwa mbeba bititi na som amina zuki wangu muhtaramu tu ulo yabo nizi mgungo jo rehemo wa mzaya bahaza alani wandu wa muhtaram yupara Hussein Sayyid Bakar ambarikishe ne famia haya bahome ngoni mo wandu wa nzastehira wa onaru mumjo hatu wakati nasoma na rejeiti kana mina mwanasho wangu almarhum Zainuddin Morisi basi ngamo dari njapala skati akaenda hazina ukari kama jirani yabo nyido mtuka uja maberizi ya jawa urizi ya jawa erezma yemru wastehi ozu yabo kwa tunabe izo na tusoma unabe izo nasoma ekandi izo nasoma abo kama mchohamba ukainu keiti ya umri atoedari lukangi inu kiyo eziliyo ngari tuhamba kizo ezitiyo na bayengu jokana wajomba hangu wento kacha soma mpa hindu shati kaura mpira tikausoma tiro hatende tiengeza tija abanga mjija na bezo naso ujokamba ko ifundi mnyumeni au ifundi mtsahaya au ifundi ya ola au ifundi ya izo mko jojo amba chaiza tina janizo abunge abo pande unu arkeradi almutahawilin mndumshia vae amshie mndumshiko jojo vasiri uikaze mpa hindu gojo cheke uvasiri ubeni wezi ngoza hao kwenda wazi tindo kaba la dengozi wanehe eka uva kola nduvu ngo jojo uva kola nduvu bomndu mshonda mu mashuli mnduka tuone ngozi ya jojo uva kola nduvu enda mu mashuli apangodo wazi anuga bo sitara alafu sitara yoyo hanza ibaye mafatin deziungo za benu illa ma dhahara minha wa ma badeke mndu yemnene swafi kuna ushindo vangu obesebe adiwi juse cha udotocho wani haze fuba au badiwi irejo ze dingoni cha udotocho wani hudingoni iyo hutepase izi ushindi shawu bokoke zamshida kuna ujwanda va mnanguo mdiado na banda bala inimba indukada izoke zirendo kwezi watukufu haina mdia tutubia uvayo naye kahafu yaboye mru wa mroni kakaja tubia rai jafa haina mru bakayanga mjifilmeo motia kamtine ze password jozahan adili imam wede actori mhu miswiri wallahi hausiye mwana he yakana ikati funga manzo toze films zangu parce que j'ai fait vraiment des bêtises shayo trop tard nguhimate ke hafu yambe mduto we katatifu yoketina man wakati hiyo banu tubu qabla al-maut ila liman mradungo wamba Allahumma arzuqna qabla al-maut tauba wa 'inda al-maut shahada nguna zirani jafani tubia zambi zireda uni zireti wa 'inda al-maut shahada kinga mfuni shideni parele shahada attention ngabo ndo fikiro kana banu para shahada iyo para bufara shahada la ilaha illallah achada la ufanye ja vijay harumwe film ya kuli achada la ilaha illallah أشهد أن محمد رسول وأشهد أن محمد رسول لا إله إلا الله محمد يدوغوتين يو باينغو وامباتا ulime ungo tukauka ama kartala unaka ushindo ulisa malanti atakuchuishia ngoza la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah joka utongeza ushinde wambe wakati ushia adhana wakati ushia Qur'ani wakati urejeza subhanallah Allahu akbar astaghfirullah la hawla wala quwwata illa billah rabbana atina wa jiladimisha ulime waha unavumbua Mwenyezi Mungu أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أوفوا Mwenyezi Mungu حي على الصلاة حي على الفلاح سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي ومداد hiyo nganzo ulime uo uzoe wambeze ngo hizo abonge baada yabo na rikiradi haina mrujo na mwana mshingwanzo wa vao la kinrume au mwendo wa kinrume au mponyi ile kinrume na mwana mmeda po mnabiza mwana mshenda po mnabizasi mwana mmede ngwanzo yasuke izo tobia boko wa rabbul kaaba mdula aniwa banko bando ali mtume aduka na nyilezi mtume kawachiki msikana zila basi atoka usasanya jau basi
sheka ngo sasa nyode kama mademoiselle au madame yabo saundia rumala'natullah wa tukufu halafu o wandu wafanya ze prestation ezemesh ngamfikiro kana ngamjoenda Chateau Rouge au mwede maone Afrika wala wa msukeni aruma zile razitano mfariki abo baje bakenti wandu yabo wadwa ngo mfungwa uneze nyire zile hata zile razitano ndio tuko ujake lensema iti aruma zile razira ndaru yado abakufanya arjo upo mkate ile razilati au nabenda ba amba uti unganye uharaya ego ngari tukofanya Wende ure mani gari baada ya shule. Wende urele ha. Wende udubirwa ni krizi. Wende uvuruzwa mkali maiyo mkaja lava sese rozangi zwa mamba biza maindini. Udankusha bala hufu. Bala hunga na nyile. Ufikiro la tariba weste nga baza nyikulu. Nga baza zinzanu. Nga baza jada uzipulilia. Wende hunga nyamafu. Ezi hazizo pia nga tuka ukarika mabala gari bayonfi. Nata yona zimruko tuwele ziba ne magamba. Kajuze mfuredela kene tize mfurido mtsune mafu. Nga tuwele mzime. Wende uchanti hezi ungo. Ezi ungo jukana behendi woi. Karikarapi ukabongo dwara zeze ntuli nezifuba bari ngwanzo twanti amali ntablo bangabo kaye ndio mndwa kwanti yo kaye ndio mndwa kwanti ndo ukana baraka wabai kamwambia ni banunga matore ne peponi nyitsi madio hangu watata hangu bwana shangu bwandosha hangu shantina udwa ina ndiko ntwabe yokiri bofa ariba la yokiri ekemra fanyacha ai we ngwanzo nabe ababese mndumba hamzia ngwanzo atamtengete faramba yokiri asheke kitondeza kama zofanya chakuna ujajoni batse mabitwa kiama kifanya ila mndu adomba farara do to darasa wajala basa aina ya hiba wiko baraja kutamba ifanya ukabati abunge naritubie bwana shohangu wallahi yonga mambo ya maslaha ya watu tujatamba bofa kwa uzijo za watu ambio wana ya ukanaziru kazirendo mrume utamberea bana shamndumshe ngamona mndumshe aina mala tukata ya jokanza tembere habuliwa mndumshe aina mala jokanza tembere habuliwa fanya hizo jokanza ujifanye jizote hata sha kwamba utezembere utedhahabu mrume yativa hariri badeke zungo zake zina support kati hariri onombreda bankadu gedi ngofanya amakindu chetata omndu mzima haruhusa hezi ngono bwade shamndume kava ya hariri mndume kava ya dhahabu Mwenyezi Mungu narisamihe kamwa benze ritubie na rikeradi ekehubishi yandro zango zange zokanjema ngo jisando kwa jojibiwe kamwa benze abange yadunga yabo himayatul mujrim do wandu wekayao ngwa kuvreo madhalimu na wedi na marahitwa mduka do sitiri mrahitwa mruma bange kanti yabo uparondojo mrenge endea hukumlo parce nga huwa wewe kujajuji wange mreda mtataza dhali Muhammad alil heureusement elwa sharia sha Napoleon kemruha couvre dhalimu mruhu kumloba dhabh li ghayri Allah aina bayndum di Allah hay banyima compliqué yo kiri yo ngabo wazali wano mvinyu hata ngabo wazali walupurun kwa mamani bano bordeli lo sauvage unjo ka mrumme shamrumshe huo wazinji yokarma himaya اغتصاب الارض ديمرو ظلم ارض باينge 1 metre e kaudulu majira naho 1 metre arudi jua yakabo sahula aniwa adunga yabo asariq muizi uhibia eshama uhibio wa hupo urongowi uhibio wa homtsango uhibia wa yabo mduna joka isahanjia haruma elezela ana za Mwenyezi Mungu haya ngarendelea haruma masuala namsalie mtume rijonjarumwa ezifatawa basa namswalia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi anamba mswalia mtume ngamjonda fadila mudeze fadila banywa wanzo ya ambe fote ya la pizza wanzo ya emena eme utanza eme je m'en fous na mrujo eme na partage abyo bari swalia mtume runde fadila ranyira mi Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wasallam namswalia mtume rijonde le arumuze fatortimiz sallallahu alayhi wasallam. Par contre on lazima rijokana kemro hamba sallallahu au inna Allah hakika Mwenyezi Mungu wa malaikatahu ni malaika ya yusalluna wa saliyao ala nabii mtume ya ayyuhalladhina amanu enyi watu bokodum amin sallu namsali alayhi wa sallimu taslima yabo efasira yabo inna Allah malaika wa wasilisha wezerehma shati kwa ngwando adoswali Mwenyezi Mungu anaenda atawazi amikamswali yo mtume sisi ngari tahao ezenjema za waswili mtume ziri waswili wahe Mwenyezi Mungu malaika ngwa ziwaswilisha weze rehma usoni mwe mtume
inna Allah wa ija sallu salatu salawatu yusalli yusal usuli uwasilishe ze rehma tawassul iyo garanzao Mwenyezi Mungu ze rehma yaziwasilisha mtume batu ziri waswili shahini tukana Mwenyezi Mungu uswali yo mtume rido ile wando ishele Mwenyezi Mungu hari umburi mambudu shaka jaka ujajia do swali ya mtume daina malaika abo Mwenyezi Mungu kwa ngondo waswali jama yele utukaimba maudi malaika abo hiyo mwelo mwi shele. Allahumma salli sallim wa barik ala Muhammad. Ile swali la maadu watukufu hukmu almar'at allati tazawwajat wa hiya fil idda ngabo wazade walolwao na bala eida kejatimu ngabo ndome wako utawa ngabo ndome wako ambao wazanya wede wakai wata wareje ekamrume kutina za uhundu ubita muda normal onde ubita matala ni miezi mine na tukume ngawe mjini hula kutusurufu kutufanya roho itoka yonti mru mshenge na droit immédiatement wenge moroni katuni para katuni surufia katujala la nami hata miezi mine na tukume immédiatement bainge ntokume na mweja juanda one mru ya mtwalaki abonga we hurri ngabona bona washelo ngomlo ni haki hanyuti mnikano kati mtoto kaniyo wa ndoda mwajiro bari ni bonti amdo mwambia kana bomdede nayi ekemndu mmenge banu katu surufu katu para katu lala nawe nokaja fakatina za mhunda yabo isufei ya yise to tawneza godo amdeda mndongozi bantirende ha banu firam tukawjani kentwani ni jangamizi ashe la darara wala dirar Mwenyezi Mungu amba mtidhuru wala mtudhuriwa sina ujani bakiba ntulunji ya wino na widi bahonde wadufanya ize afera za hoyo anafika mtuka ukanti hata miezi 6 ureje yode ule unafanya mami ili ureje unaenda kwa ndo wale namna ya dola za mafiti namna hiyo imala bado wa jodas yo haki han shamdu mshoto ba lazima yo kama ndo maore unema ishaka yo matiro nga video lolo nga video chau awiza ngo kwa zipanga shauto kana wenda hula kuna munde makita senso abili ya mwenso araru agoto kufanya ita munde mrula kairuni talaki ngona wana ha mndume kutoka wana wanu ebe atoshindo jifuli ya yajipisha kutoka kana wana watanu amtata waendege mawaralo layo amtata huridini hureje amtata hurenge ketatu aswili yote mralo la wote atili amtata hurenge beti zinafsini maboko Rabbuna yustur alafu ajomba oda ne hula udas amadu ajomba wako anuka mtoka ndoda hubi ni baba no mwana mshohangu airondo la bonga mtoka kanza rendera tonte engulo lanido ata wando la odo wenja paro jabana munda kanti banu wongo toka mu telefone namna ni mona wekana ukire mna biledari wo ya jahunu juzi ya jamlode ala to fatia mlode ta ya bale to abida droit ndeza he antie to abida droit ndeza he tijida hubi umjo balanyide majama ka urengelefa umjo balanyide makono bizani mwana ola basi katu kirani bamba ubu mwana ola droit ndeza he mwana ola jaw aenda one mbaba aenda one mdoba aenda one shosi kwa hema ele nelefeleke nezemali nezenvelope side nyamtata side nyamdabo side denya hiti daone mna mwana mshahumiti wala yanere mbatabu ya hangu ni pabza zuru zangu babala danyi daone mtaza ina mbaba mkanza mje mnizingamanye enda muone bati wone namna watu wavaile kotine kantu ne juba wado sekua enda pare mwana mshwaho na mbaba mkenti hadisi mtambatabu yangu mnere lete sinema to ndo kana daone mbaba daone mjomba wala kati uno arige komora arige made hari meshi hari to momon وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من يريد إصلاح يوفق الله بينهما abungia video likewandu wa kweli haina mndu waika yao halola halolo ne idakeja wahi yatimu yaboke wandu wazijoka oyaranti wakasina besibiraru mezimili na tuntano ilanga sina mwezi juzi mndu mahayamana naye ha ibanu kutololwa leo raheja mndu banga abo mabenyandrenge ntutumbize bawa isandizanga sina mwezi kwanu katika udolala dena minga sina tuzinji ngotwanza atunge nokono ili wabeza umbizwa wanjaru maharam banu handoni ranti hade banu ukatira ngode ajene calculatrice na memoire ngasina mizishenda ranti atuni surufia ngasina mejota ranti atukobla na ngasina no ili mbeze mubiziwa base kwandu waje watundu waunda kaneze twalaka tinzitolo antukada ngasina mezimi ila ngasina mwezi wanuto ya umbiziwa $1
yo umenyewa tout de suite wende wabaki wandise ida indwaji sheleke bala wakamana wao ihawao la hawa hindi wanruzia wandisa ida indwaji ranti abunga nyibanu kwezi watukufu ekamru halola au halolwa ne ola mria kaidani yatuka itimu base kondo wazitu abwendola immediatement geizilo wende wandisa ida indwaji ngwa katila waje warejei armwendola yo muhimu ekamru aranti wa kemru afuane mrume gebidio mria kepoze ya wazendo watu mrume bala bezari lolane baba nu jauja banu kwa mtushili era wabaki tukume atarjombi zobanu jauja banu leo de roha wanate ida ngabantu wada wapomikate na sibe na salale ngabantu wapomikate na sibe na salale wandu dhulmiwa harume dhulma manamsho hatu mtukufu Fatima Ibrahim kanga nafasi ngo jonjia hawe mwana yanji rambezi la wandu dhulmi banga sibanu hawana na dhulma abange na mtundeze fami wandu waranti wandu ume no wandu wafiwa no wandu ume ekanga wanjondola ni shangela zimio omuda utimu ranti koja timu wandu waziju wange video waranganye mbandola yafanyishi ya nyumeni wende wandise aida ekamrume handa hafu emezimine nezentukume ekemrume hamtwalaki emezimiraru ekemrume hatojange hulangu tozungulia bureburo habasi hata emezi minene zentukume itimu abange ama mtu ya hafa bezabo mwana mshonda ta mrume ya hulole utiba kibala udoli ndaba ilo daba weti mrujuka wewe mrumshe awe mwana da muransi hakia hanyu ngamjo wirenge itwe hanyu ngamjo enda mwaita hayo ndwaji shanti na umnikani haki mtoni yo hakawe mnyezi muri arambara namne babo wandu wikayangwa au matajiri ngwa na dhahabu ngwa na malukano ngwa yilwao na wangalie dene bedene ya mnyezi Mungu yonziro mfanye mrudi mtowe zaka nyi wandu mloneze mali ndatambe banutifanya credit hula bantifanya jao mtolo ndema pesa mweda moru miandoko zirwaje mkaka mtoa mwafanya izo bokodo za lazima wabwandu wenji hareza mazahale wakaubina damu wakama islamu ekembranja daho ni mruzisa ekibla ndaho ndio utawaza aba hata ujonja daho ni kutua hiyo ambaye bomfanya habari za mida ngoto wifi ndaho nike kwedi yahe wifi ngolo kutua na wala ula nao kutina jabala utohulano angalia wandu waje hula basi ina mtu basi kabati uhisi kaba ngulo shahula daena wandu shabasi abange holi hopa tufuwa uja kabati uziso kibla kabati uziso mshana ida tawaza shata ujoja bala emo depasi ya wifi ya hanyu hindi yabo wenji kwa swalio wajawa hundo kibla tindiho wala wabauso mshanani wala wabauso tijinda ubi ke uswali rahaweja uzise kibla na yome ngoni mweze sharuti jabo kaibidi ukena udhu eke uswali kuja uzise qibla wakati usawbiri abo yiyo Mwenyezi Mungu husamihi rabbana la tuakhidna in nasina au akhtana sheka huswali wakati wahe swala ilake jabira mathalani huswali aruma trezori ondo tunda bala hundu bala kujanda wa usu qibla shauto ba usu bahanu watina utunda ngojoridi ulibe swala ilaba ngojoridi uilibe ekahweshelea immédiatement wakati ko jabira ngo jeli beso sheka uswali wende sauto wale kibla ikama la ndwaji awo yo problem abange yadunga yao qaton dawafir fi al-layl amjibu mbabi bawo mihanza do participe emdunga na ruhusa ya ungwe mafubo masihu au katina ruhusa juzi banu sondopo na mafuba tibo ngachulumizola honi ya ruhusi wa amina mzee wangu rahmatullahi alayhi wahafu homa sihuba la tijiba la tka la hali burlo watibisalim raparisha film ya vijay alafu tose to anabajibu ashindi alikuwa ndo dogo Israel 20 basi ore mnanduzole mjomba wala besengetika karibu ajukani vuba misabo hankode alibala tanga meze malaika pia sababu de mnanduzi wala awongea bona mjibu emrum ujua upua mafu wa masihu wa mrukaji emru jo upua mafu wa masihu wa mrukaji narendele sheleke ngabwe masuala ngabo ujibu haukabatsi
le jawabu la mani kabati mrungo jojua hai ano mwanamsho hangu yalaka na miko interdit mrujo opwe mafuza obo masihu au mtsana hawe na katujo kanza upu jopo mrujo ufuma mrujo usonyangu ya maiti au mruka je usonya omwezi wa tuyumuti mwenesani ekangi yo dharuri yo usonya ekanga bo bahanu wekange jo lazimu baba la ubafanywa gejo depende dharuri iyo ruhusa mrako jo ufanya Mwenyezi Mungu yakojwa ubulia wandu permission ya ufanya abazi kejabidi sha Mwenyezi Mungu yojwa mbekeno kokadabo omukayonge jonke cha ufanyize no buriso abonge ngabo wakati bako mndungo jojwa usonya ekamndungo hisi ya ukana ngabo ajuka madhara haundongo hawi lazimio mndujo upwe mafu bo masihu au botasi au bomtana kabati haditha au aya iharaza au zero weiso voilà mndujo usonya nguo ekanga bo dharuri haunga bo besoin ya mndu abo yonje ungonje bien sûr ya mfu haswa mndumshe ulona besoin mndujo wa usonya sha abazi ezenguo zoto tinzwa jao zitondola mndu havaziwa hazingiziwa zedar haya na mwishia inwa eka ufanyize ngo hizo basi yabo ngo joenda jikaye kuna ukamndumsha hangu kila wakati usojua upuwe haina mrumme au mrumshe aswa mrumme bawode munyitolaka ujwambie mrumme eka ufanye namna hiyo abo abonga wehuria abo kuti mrumsha hangu basi ke mrumsha zifanya yabo mrumshenge mtwalika direct ndoti jwambanje wambie ndombeshe ngawe mtwalaka la sile maukana mfumo tine mfumbili wala ndo ngwangala nyora na matasa na kafe na karata ngwamba yoke kiri cha ulole yoke kiri yoke ndaone ya thaura ndaone cha uganzo cha ndaone sukukata yonziro yo ndaone nyora kadha mnduso alistikhara kena ndongo za muhimu uzise kingizo na khairi na wene dunia hao ni maisha hao ni hayati wa hao ni akhira ya hao za mufa haina mndu joto wa condition ya ukaneka ufanyizo rugo hizo basi hapo kuna kwa mndumsha hangu ekanja shida nafanya jawabu abo ngamjo hutwalaki basi kendi zo kuja shinda wafanya abo etwalaka ila idubu abo idubu yo twalak sharti wa tia condition abo ke condition ifanyishia basi abo etwalaka ngiyo mruye kado tezana twalaka haina mndu mwenzakile kado yo wani sata igarde parce que ilange jo hukute ya sheri haina mnai kabati mrajurwa ne mndu mshengo hadisiyo aungwa wanao ubu wabala wano si haya tiutalaki baka mchivi tiutalaki au gozinoru mashuhule namna ila daona gamfurahiyo ambe tiutalaki no yoyo hujo kanga ba utungu abo stamili au kustamili maana haho jirenzo utungu na shetani wa ubalie au stamili shaina mrujo talaki ekazonda ruchawo ndalale ata usiku ya johunda mro mtamanani ekawa jawarudi wa mana yabo katelo jojo ufikire mdola tena wange nduna haina juka kwa sham nduna jokana zinuba linda rubasi eke uzirumi abo basi ekamru hambe ekakuja kubali na hondelea hodi ngoni zoto alaka la ta'ata al-makhluq fi ma'siyati al-khaliq basi ngojotsa wa umjibize wende harumu ya adabu ya Mwenyezi Mungu parce que enge wajamru bala hamparisani nyowa hili ngama endelea na hodi ngoni awi wanruane ibidimu ulowa nyowa hili mfe ibidimu tolo zero mtume hamba man wajadahu ya'malu amala qaum lut faqtulu al-fa'il wal maf'ul haina rujuwa parisa ngwafanya zetu abia zai qaum lut do endelea no dingoni atatuna al-fahishat atatuna oroendelea wanra umeru waendelea wadingoni na abunga baba hanu mabwana mbire na mfanyeja unafanyesha basi abunge video uharae manaha nedea one mro ajiwa adunga ne weda mroni ya mbere ngai na mahala kutoka hanza shawewe kuna ujwa utume mrumme urenti wansu Mwenyezi Mungu mathalan eke mrumme habe na rifanye bo mtana
abongo tukwambie mndume hamba ngujwa ndo atsoke karja fanya bo mtana abona rifanya basi wa Ramadhani no kunofanya ujamba kairuni manie ngamjohunda mndo aji sheketi undeze rehema za Mwenyezi Mungu wede anikawe ngujwa nikamwe mara hanawe au yanike hamadawe au yanike mwi shan mruka na ujua ukubali yaendelewa hodingoni eni yakahoendelewa yatuka ujua yabo mnduna tahe tauba nguya risamihi reyabira reyajao remahu rematiti reyabenwa reyatata mriyati kubali jabo kana mruka na ujua ukubali yambe na ntomridisha baha kana amviswa fibo mtana wa Ramadhani la mnduna ruheya chawe bainge atojo pamba hindu sheke mruha jaba la biala mtana jwale za msirini jarifu babo toshinda ratimizo mwezi ko jamba mezimi ili wortora indura hala karna ushido disa mamaskini mengo miranda ko bortoshinda abonge mnduna chawe bainge jwamba imaranti na ele ni vai urenge badini uchawende saho jore kwa sababu ni ajangamize yabo mside wahe ya jado jwa izo yatukanda fanyisha wewe utikubala wande lodi ngoni wala mti hundane mtsana wa Ramadhani ilo ile jawabu au mhunde wa utu wa Mwenyezi Mungu. Haya abonge abo haina mdu na fanya attention ize conditions ko fanya jawabu ngam mdu twaleke ko fanya jawabu mimi na haramu ko fanya jawabu kengazo kem la haram kengazo kem shenzi hizo za hausha hizo alfadhi za mdu mwenza akili udamba ko fanya jawabu ngam mdu twaleke ko tenge labo hapo chao no mdu na garden babi wana ndongo wao shele. Haya enfera de abasa arumweze nyile rizamba jana ezenyile ngojojo ukaza peruke wanawashe wajojo ukaza wabiazwando omao shati ya ukaza wandwado wao nonziani shaho unganyanyile tisaji na postishi na meshi yo haram yo mustawsil wa mengoni mwandu walaani wa rizone soma duni amimeni timizo kati ya masuala njemdo uzisa kwezi watukufu barakallahu fikum ile swala ndela basa emruju wa uparwa na dzina litola mruju uparwa na mrutom babahe ana mjibu yabo ndo kana baraka mruju uparwa na mrutom babahe au mrukaji mruju uparwa na mrugo kwetile ya mza au mru kana ujua nambeze mjibu banu yo utanganya mbabize fikra mhaji usovurizele jawabu kamtiani mhaji mbadi no hau emrujua au kana ujua mrukaji Nagib ibn Sharif ngwambo mrukaji في حد تاني زمان ومسير qui ajoute comme doit savoir ndio maulama upia basa haya mrukaji yo interdit non abonga bomba ilo ambao balu wazar au musiba soda haya andala masuala ya surati al-Baqara mbedime wa zinzano mbedime wa nyikudo mbedime wa veri mrukaji na yabokesi wa komori lo faransa ngasikume mfukare kwa para matina yondondo achi kamera zikwangu mwikoni badeka ngabo dharura aya wewe de mala tuko jari chali yabo pia dharura yamontan declarelo ro paro no nana ro paro no jomba au ngo paro bora dum tapo abdu abo paro ni maziki wao abo paro ni maziki wao abo paro ewa wanu ngabo aussi la mo faransa oui usumani ko tobazo boeleo emana garita maisha abo paro ni maziki wao ngabo paro no jomba ngabo paro no baya ngabo paro ni watu wasiparo waona ngabo paro
waparano wanaume haula wala quwwata illa billah. Ya Allah. Aina mgo tukofanya hizo watu kaanza sha wana washe yo kirimri hamse wana hahe usoni mwa wandwashe au kejabidi mruto mwambia ukana mitile na jana we swafishele parce que joki yo yazae au waje mru gebidio ya juwe mwanangu jolojo ambaye ya abina mnaila au ya ammi shawe wo honda umwambie maudi ya jea tunde ya juwe na izo kejabidi manuminga maboyi izo amtumwambia ni izo rasoma wakati yo ngabo ndondo aji wajujwa ushanje au wambe zindo aji wasoma shaminga maboyi mbapi mimi nasoma ukaike kiri abo mdukana unifari abantu nishanje marongo hauka ntujwa madhambi ya hangu ngamjoka habaje ko jomba ya mndu inde mana bakumi ntina paro jo futi au na merongo haufanya mndu plaisir ramba mdia eleze mndu ya almadero mitimba ba hoshamido hulelo ti hurengeja uja shaho mronda wambe jao zenongo pia ngabakona kana yoti haki osilamu ko jalazim mnduko jojo uhamse mwana usoni mwa wana washe au mndu kana uju abazi ketina problemu ikamndu mshenge daina mnduge balangu hamsu sha wabandu buko jokaru mwa wana umena mnaila wa hamsa mbese hata ike kwanza onde shongo wajobu wana ume wawana ibidi mndu ajisitiri au kai uyuha wazi eziungo ezifuba za mndu mshi shama na mshi ketina tabu shaba sawa waja ezitwa biambi ya wandu washe na wandu umena wandu ume enjema dike mndu ajisitiri ya hamse mwana batinoka wandu wa mwana ngabo bokweke ngwazi hao directement wala sema itija kwa jakaza mbahindugo ju wandi sosi sale kafu izo kazirendo mnduka tovuriza le kafu direct arumezi ngoza ya mwanadamu wanduka zamba hindu babo ngamumdhuru yo ngamenyangu mjo mtongeza ya sufre abange abo wanduka mholele le kafu direct sha wanduka zamba hindu umlaze normali mkazamba hindu wakati la mtele kafu sho mvuriza jao yoti njema ndo ngurengele kafu tele ufanyia jao yoti haki amando ale mamndugwe shele o wandu wati hao haina serviteur haina boy haina mrohazi uloda honi kajaruhusiwa yaonehe ne patron ezenyile hawezi ungoza haya uo timruma hale de wakawaruma sha manadamu mraji kejalazimu mru ya mmone khaswa ikamnumshe mri ya mmone zenyile we patron zahe mrohazi wa hao abange rikana masuala yanu usiku lelo shelewa kauja basa ti yone sabanu harumeza mando ya ukafakiri mdadabi usiku lelo ikayao enyumba hingiyo isile molino ina nyumba hiyo baada des etwabia wazirenda o wandu wafariki wakati kiki ya ka ministre de l'intérieur ngamjose masuala basa shanga mbiro vite ferranti alafu kiki hakodi ngoni daina swa jihadi na wao wangamizwa na nyasi wafu haina mdodo ambati jao ngabo wababa ngabo wakakomori ngabo walo Faransa waulo wafu untinimo uongozi no msaada wa fakiri wa jamdadabi na wao ntipia wazifikire namna njo ulowa abonga bonji bien sûr tambanti bire isi le molino amjobira miubira mjobira yole mala wali yeshele walono wanroha jabo ya kabari nazali wambia wandu banu mrola basi inde mana boko ezentizinu pia ngamtungo wono watsovu no walevi ne wafiraji haina mndu ikayao ngena nzaya haungu wa yulo wongwe ngubale mbiyenda no habari hawazali hamba unike mbamvinyo yao aumba bange yaboni vure haumba paraki amba hashishini ile nedena untine na bakredi yabo bamjeda na lapize fahari lelo ya jore jedingoni wanzo wa julwa abange abo watungo wenda wahibi ya ondoze telefoni onde wati nomba kredi wanikomba bange wavuru wajabe kan najibu fahara ilinde jedingoni yabongwa manika wa mapesa bure shanti na ule jedingoni banu dami haundani uwedo upande wa malu ti kanzani rongozema notable ya ukanyi notable na mdete cinema ekaba nkuli nyima notable na mjuhe mwede mtuje na mjuhe mwede itandaya mwede maone qadi mwone mufti mwone Yusufa jihadi mwone
Ramadhani ni grupu hiyo marongozi ya ukabanunga mdadona hii mjuhamo de mtuje mwede mwambi wa baba o ambi ukana na mdizingalisize mna mjufungu wa ibanu barika nzajiri hadisida sina nyina baniza jiri hindi ya manotablo wa hatu wananyasi wa mbeni jau shaka mna ujua bo manotablo mkensi kemwishi azala nge mdo mfungu burere manotablo jani rondo waji mdaze ya wafunge hata usikiwa jogu wafungu wa mwede mwa rondo weze kurushazi mkaze na hubini mwede mwa doa mba ibanu likau jari teifati ala nabi wa ali basi ye sinema yomfanyao na mchozia o wanaenda wazenu kuzini shaka mna ujobuli wa wandu wa ikiba na hata lelo ngabo wandu wa mbeni wafungwa ngabo watawata lelo shamunga muhima ukewa isawa leje mjoma besija nyinyi wanyi mtu wa yaukana ngabo wandu wa ulawa ngabo wafungwa bure ngabo wandu wa hibio na biema journalisti mengoni mwao de mwana manashe wangu Ubeidillah mshangama na bi mujahidi yaukana banu mwanga madaili ya wandu banu mwamba nyima journalisti banu mwamba nyima avoka omekiwa hibi ya mzaze moroni ele pake la boîte la dhahabu la hae wambango wa joli liba août 2021 le longa si novembre 2022 ngamchukua mbo onikoriwa hibi nchoho liba wimiru wa duhonzuani emani mana mchohu ba uso wa walwe abo walibe dhahabu ya wandu hinri zabari mchohu warongo za boma journalisti boma ulama kamjamba ribayo haramu kamjamba mduka dhulumu kamjamba yo grand instance zabari mchohu hambe ele zahamaji la siswano mekibo kwa hibi ya wandu wane dhahabu ngabo mfumbuni ngabo mumbeni ngabo mmoroni ngabo nasijola mumdahubi ezabari watwata mruwa bweza he dhahabu yin wako ngezi ndrabo wajoso mahitima wanrem ngezi ndrabo wajoni porte ya plenty shanga boze signature ngabo zebaru waza ukawa kubali ya ukana wa hibi dhahabu ya wandu ababa sanga mjonjia nedena fanye eletre ila niskane nizaru Ethiopia nizivurize Facebook wandu wadoziona ezenongola ila ya hamba arume dhahabu ya wandu yodo wakatembeso wandu nsipia wajora mbuwa ya ukana banu kweli wajiri longonziro hai oambeni na mkazane riwane bwana bamgo hajalia mfanyo watwania botoka fidia botoka wandu kada bati ono mzee abudiwe yati hauda ina fatihu ambaye de conseil wazali na azali wode ambaye na mwede mafume akweke ija ndongo za utoa roho iyo karari iyo decision iko ula harume muwahe daula pasko yo parwa erifanyeja atembama nifia mafiti hatu eruambieja unamwambieja unawanike plus kada kwa chambango za ukanai ngarendora towe roho abo iyo directement wandu kwa nafikiri mdo kati de raisi haribu warifu kaja konta ni ndongo abange fatihu wode ambaye do conseil azali mzee abudiwe ndo hime udote habanda des etwabia wazirondo hanyu mashuja wa mbeni mtilaze ba gasina toma ya ukakamna ukiri byezi ngojo hifadhi ini ya mnusuruni ya janlie baada des etabu no msiba mawona mwanendo kamwa benze ya hifadhi nti ya hatu ne miji ya hatu ya ritoe haruma umezi ya ritoe haruma unafiki ya rijende wa kweli sonti pia kamwa benze abonge izonde izo zatende na kanzani zonese baada yabo ngam jiwarumu ekuru constitutionneli ni mwambia ni waze bo abodo da one libya da hobo harimi abo situ ni wababanu wadate wa henti yo mabaga nyina tamana kamdi Mwenyezi Mungu toja mrendi hajajaza ja wadunga yabo kwezi darasa baada ratimizizo darasa iliyo lelo ndoka do wandu walaniwa dawa wandu watola hurumezi rehema za Mwenyezi Mungu uwode haina mndu waikaya ngwendeleo mndu mshahe hodingoni yabo uwo mndu wa kwa isahala aniwa uweibidia ulwawa kana uoneze rehema za Mwenyezi Mungu katwanza hatomona yadunga abo mruboko ngulori bangu dhulumu uwo mruboko ziongoza hizo ngejonja harumo mru wa jahannama yadunga yabo sharibul khamr mruno mvinyo inu rohu zoro yele horo wino wa wandu wangamia au kanga bajojira aksida nga bajojiri tobi ambishihwi mvinyo hamba umul maasi uwo mri alaniwa wandu walinge mvinyo wa irondo mafiti taghyir khalqi Allah do wandu wajishanje wanzu ikengwa unganao nyile ngwa towa wezenda aziwa kazi zindu ngwa desineo na ujanzihezi ungo wajirende hama ezango hizo la Mwenyezi Mungu hawalani re wasilisho re unganyo re unganyiwa re utowo ezenda azire undu wakongo wajanzi hawezi ungo Mwenyezi Mungu hawalani almutahawilin waudo wandu waikayao ngwa wanaume wanzwa jirende wana washangwa wanawashe wanzwa jirende wanaume ngwa wanaume ngwa vangu za kindushe ngwa wandu washangwa vangu za kindume yabo wandu wa Mwenyezi Mungu hawalani sabul aba almuhallilin do wandu waikayao do mathala ngwa ndo wanongoneo au hadisi daona wandu endalo ile mndu mshaku baba latim nikatola kandaru na wesikanzani mreje isha wangu wazijua ya ukabala tisati mnikandara wanti na ujobaki yabo endam lole umrenze twararo mjonike mahari amjuhubuli yawe ndi mnaturu mzima abo
aweza dunga ngojo fanya mamrenga na kamjaelewa na ulawe njendo din uomdi ala ani hakabu ni hamangu jo sinema daina Mwenyezi Mungu uka wanda lolo aranti wa mreje abonga wa harumazina na tobiambi au kabo kaenda ike balangu halalisho ya jwa urudi ya lolo ni mru la tena ya dunga abo sabul haina mru ikaya ngula pizo o mzaya o mru ko halani wa ukaka bati jo shindali bo mzaya dhabihu lighairi Allah do mru tinzo inyama ya shiu waranzi hau ya tura bismillah au ya tuwauso qibla hau uinyama shaki mathalani hama purunku haumba zinyama bokozi haramishiwa uwa mdu boko halaniwa haukaka jabaki haruma ezelimiti za Mwenyezi Mungu. Himayatul mujrim de mdu boko ngu kuvre ngu sekurize jindu katili jindu krimineli mdu ya rahitwa au mdu rohitwa kama dengo mbirilio na humsove na humsitiri abo wewe dhalimu ubaho yabo hulani ikhtisabul ardi de mdu boko harenge place to ya hai au renge metre to za wao ubohe jirani metera au fanyaja abo baho ngao miongoni mwa madhalimu asariqu de mdu boko hahibi ya mwanyanya dans tous les cas haina mwizi uo mdu boko halaniwa zinjia rumwezi hukuma haina mrumshe au mrumme ujolo la mrumshe boko aida kejahisa o mrumshe ya rantiwa babiri mwezi haja hundumna mrumme kajashinda stamili wabeze ndio waumbiziwa o mrumshe ulondo lani hata jonda maore ha hunduba yorde fom dutajiri ula ende hamdola watina ukana babiri aida au hatalaqiwa basena katando jozijua ngejo lazim warejeze aida babo ya waze emuda bokode wa lazim emrume hafu babi rimezimili au miraro eta utoishi au kalolo aweko wenye wazijwa ngebidio wendewa farikisha ndola imenyewa waandise ya zero wabile mezimine na tuku mengea jialolo ekanda aranti wa tola qirajen ya jo lazimi reje ekikat basi banda de mezimiraru ila ngejo lazimu ekemezimiraru kejatimu halolo ngebidio mwende mwa menye ndola iyo mdudi mwandise ya zero emezimiraru itimuranti aduga abo de zaka kengo ilwa urudinge lazima utowe zaka nge lazima ujue kadeni yono muhimu ne zaka yono muhimu ya lazima ufanye programu ulibeze no hizo nyima komersa nyima tajiri ni wandu maheze dhahabu ne mlona mazamba mvunao na hizo ntipia nge lazima umtowe zaka ekanga nyina madeni nge video mialibe ezemalizanyu hizo zijoka jala hanyu maudu tsakia haina mruboko haswali haja hunduba daka janda ba uso qibla eko wakati ko jalawa ya benge bidio ya rejeze swala ila babo au ka shuruti utawaze wakati ujao uba uso qibla uhime kango joshinda uteni ukena udhu eka hizo kutini zo abo kuna udo swali eka hudiwaza Mwenyezi Mungu husamihi eka huyeshelea wakati baada wa sawa birhale yabo kabati tabsheka huyeshelea no wakati nguo toujours ngo bidio urudi uswali eswala ila uba uso qibla mrujua utinza emafu mrujua upu emafu ubo masihu au ubo mtanaha au ubo tasi kabati problem mrujua usonya nguo ya mfu haswa mrumshebo konge na mafatinu na zingozi nji ekengi yo dharuri haunga abo bahanu walazimu wasona ili ekemdu katwa minengu namna ijoka keja lazimu mru ya parwa na dina la mru ikayao yetim babahahe haruma o silam abo basange kanga sfaranta ke kama zo nita nge kama zo tamba hizo na mbwanambe abo maelezo mahu yange joka wandwa kenti ya taratibu shati wandu ikayonga swangar hadisi ngabantu madazi ngabantu mababanga bo nazijana ngabo wabira ngabo tubire zikalitenga hizo zinji abo ho kamdo kenti ya nduha ku wandu wajule mewa woke kwa ile wawata wende zao na banu garchingo ubire za muhimu mdia jokana yonjema yotije رضع الطفل أمام النساء أمرتا وهمسامانا أو سوني موانا دامو وكوانا دامو كجلازي مسمبلو شيء كامرم شيء ngojojo hamsa shea abasa bajole sibieni nezetwa biyaza kishenzi enjema lekengo hamse mwana ujisitiri utitumbulia utoweshe fuba haina mndu yaone zingoza hao ne mwana na ishu ya lao ni ishu ya tuhula mduka dovurizaka fu direct harumaye mfua wa alaikum salam ya nail so ni mfuae shawa ndukaza mba hindu ibai ngo katila mu telekafu mtijodoka amaga mumrema obwe ekamru harenge miadi ya ukana ngamjo utwala ke ka ufanya jao alafu ekemru la baki haja fanya zile action awetwala kayo mathala ni lelo ngasi le 3 novembre 2022 ekaba nuna tukada kujanifanya jao au njafanya jao abati utwalaki baseke zinoke jafanyishi aweto ala kaisayu awo iyo isayu awange mduna fanyitation mdati doteha na roza talaq mduna garde okana ngamina ndaruba sarumo hayati hangu na neshele wana na neshele mzade we na neshele wando ashena wakeradhi
watilo na ukana wanraume pia walonziani wa wema bade wa hahe bamdugo jojitwa wanraume na wakela dimrati onekana banondro she walonziani hopi ya odo andro she wema bade wa indona bamdugo jojitwa yoro habu jondambe kairiyo na kara na hununa iya tila mvwani wi ya mamoni abange mnadu kana mna reserve mtiti ndati tuona barwa hadiwaza basi wandu wenjingwa nasi hao ulange na nyumba ulange na gari onde bala ndo hundu balaye katim rumeranzi onde hundu balaye ngoto tuka uhuona maweti mwanadamu ngoto tuka ona mabala wonde bala hafu maume balaye amonge mduna doka na reserve mndu atitsolo enga isho yalo nisho na ufikirisho atonisho ajonda enda yangamani tayib. Ndujua huwakili emro manzani haumru ndae ya makili harumando la hau ya tinze inyama hau ya funge nadhir eka kutoba halani wala tilwambe keti fanya janga mjo fanya janga unti nga unifanyie nadhiri kadha nanda naifanya. Okay, hizo ndizo habari abo salfi ujanza ondongozi en privé kabati tabo ngamjo anisa eka njashele yango jonanzishia en privé notimiziban. Ngabo ulona suala hau kabati ulona suala ngabo mndu yanzu ya participe Yusuf Niswat ntujue kawe mndu yanzu ya participe au ulona suala ngabo ulona suala upara yang ngalie ngabo wanzu ya uzise suala watukufu ulona suala ngujo uzisa rijo kazakifu kangabo ulona suala ngujo uzisa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. kangabo ulona suala ngujo uzisa watukufu kangabo ulona suala ngujo uzisa kangabo ulona suala wale masuala yanda kamenjisha tikanzarti jolanganyiha tafadhalu ngamjojo hauzi se masuala watukufu kanga wanongo ratsushindara ibira hau bainge suala kharij arjojo hauzi sa ritijofanya ibada mrenda wandubala izo watoko hamba silati nongozilo bahan sa mndu hatoka uraria ihenda abange mnduna uzise ili ya keswiri ya ukana nguambo haungu fanyu izo kwa Mwenyezi Mungu geradinizo. Fondi pour la douche de Jinaba. Et le Jinaba, il omhim. Au mieux le Jinaba, n'importe quelle question ya Ustad Nail. Jinaba eke hulawa. Ufukoni, aweke hulawa bahanu wako lomdenge wakaya, awongo njomshanani, ngo uyezo ehawazi ya haho. Ngo yezo iyo higieni uwo urahafu uwo utohirifu uwo sendo nrondo wake urahafu utawaze zablution ezentiti akatila uyel omielo egaba saba lo mangane douche ngo lozeshe hitwa usinge ngabando ambe kema jinga meshem katanza fanye serafi ngo jojo urumie sabuni direct katila ubito pande wa mhono muumeja we douche dingoni ngeujo ubito pande mhono msheni uja hodingoni kilango anzo uswali ngo tawazo sheka ngabo majima shashi o andu walo mahalani wekayao ngabo tabuya maji ngabone sawe ke maji uteni yahe ngamiyolo nkudi nku Jinaba na tawaza aweke maji ya birezi ngo pia ngabo ara izoli sawe ya ukana yabo hu uyele ngo jojo uswali zabari emba maji la ngo jojo ngebidio u garde mbabi ujwa huno
upishie sino ya bongo jo hufana weka ufua wata uswali kuna uswali askwe hufu hanzaye iye de namna ya uyela ele jinaba ngabo wandu wakwamba ngeke mbaji tubiso isimani jao harumwe bahari kuna ujanda wa ilo pande jao uyele jao gojoeze hawazi wandu alorma bahari namna ila nazidiwa kekabati namna ila wakati ila udube emru jo utawaza eka kajava yangu mru juwasha hawazi ya mru iyo tinje makawonese Mwenyezi Mungu katina bezwanza adoneze ngo za abonge ho mjisitiri iyo denjema ekamru hajisitiri watukufu wakati mru yalona besoin ya ndongoza hena mna iyo watukufu kenga bosu alala saya olona suala la saya olona suala la saya muhimu de masuala mdatike na suala la jumfaim ndio alirenti ya dia do fanya ibada nai ya dia jitwe kama skini wala skati uzisa suala neka tiungu we swala ya dhuhuri ti duala ti swali rakandaru ekaudi waza huya shelea tawajurisa mrujua ulibera kaila ekaudi waza basi la tuakhidna in nasina au akhtana hudi waza huendeza hujao shelea balati latifanya aboka bati tabia au kawa hudi waza na Mwenyezi Mungu yusamihim mru ya diwaza abo ulona suala tena kwa watukufu ulona suala jina uzise ngabo ese ulona na ile Ibrahim besengo nze yanjie mbabi yarongo mbabi mana shwangu ustadh assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh زيك تمام الحمد لله كويس وانت عامل ايه اخبارك وحشنا وانا اكثر وحشنا قوي الله يخليك اي خدمه جاتك نعم عندي السؤال يا استاذنا يا ريت تتكلم باللغه العربيه عشان يبقى يفهمون والله لا لو تكلم اللغه العربيه الناس ما يفهموا شيء طب بالقمري طبعا طيب بس قامنا السؤال عشان السؤال يدول سؤال لا فيك كلمات نعم تujua kawa ndo heze polemiki ngwaju tena wakupewa tambazesha mimi nsimhara upozele suali alafu sisi wahanju mesikar noka uharapozele suala bengi wanungu atukupe shangi bidiri usele suala au kale suala ngamuzisiwa mimi ntina maalumat akthar minnak wana نعم ele suala ngapandwa dingo nusuka ya kangwa swaliyo omkivivi ngodingo hima ebala swala ngerengo ketsidorengwa alafu samahani wale mushahidina alkiram na mnisami bali suala hilo wandu wengi wanuzisao ntushida najibu wale wao ani ngawandu kari kangwa swaliyo ye zakari ngehimao alafu طيب هاروماي كم نقول يا سؤالي نعم
ilazimu mndu ajisitiri. Naam. Kamndungu swali au mndu aswali daina o wandu waelewa we swala Naam. kabutue ambaka jaelewa Ewa areka kurejeza kakajelewa. ambabi shawu sitsora haelewa basungu tseho shawu bata amba jadi mbele la bandu ngwa hali ya swali gebidio ndogo dia swali ajisitiri khudu zinatakum 'inda kulli masjid. Unaelewa? Naam. Naam. Halebur lwati tekem swali tahiyatu kuangalia. Naam. Iwo magasho iwo bisitiri haole mnafoba hafuha haola awandwa nyamara hakuja nyama wala tajua tamdivu mtoka jumo swali daina. Naam. Wala bwali na amina wala shele gulwaz wala shele. Okay. Kamdu ngodi ya swali normalement ulazimu mndu yavandu wakati wa rukun haina mndu angaleba ni yuko sujudi. Wakati angalio bana shakuna kwa ima kuswali na mndu wakireba banwe uelewa. Naam. Tseni ngodi la hubi wa ibanu ewe abasana ono msiri kwanyo. Naam. Kamdu mme kajaja ya renga shinu ibata shauka ukanza mndu avasilipo kangu swali banga wafanye namna hiyo karimu kavasilipo baijo kirija na waswasi. Naam. Inga usulka kabatina ya tihaya wa wongo ndo vasilipo uswaliye. Naam. Sako choka ndi basi amimaza nike wazini kempala pale kinga mswali na jau. Naam. Ndini ya Facebook mndu yakaswali mwana idea njoba la mjusele kauni. Subhanallah. Mnduna vai mndu mmehajokana haba wamba hindu uelewa. Aweda na mvunge ruleo. Naam. Abo yo ajadishwa kama hala ni hula ulama la khushu na indini kamndo ende nge abongo ndo kwa mali zonge ziriyo kutoka mze woya fera wo vainka ndio abongo tona indini yo ya lingiwe ya juka. Abo yo alafu nge lazimiyo mndu ya vai ainali kuna vasiri na indini ngo zantini uelewa anangua kilu zantini ema ndio ajua ndio ambenge ndio joba kia rumwe siri jao ya hii mathalan endelea za venu wali swali namna nzo ni venu yani mjanusel swali ngwambuka makati kangu swali ani yahamange na shahawa yani ndiye tsanze yani yetso hima na balango swalani nge hima ngono halafu ani katsu jua sabarindi makati ani mama makati nge mjili yao. Alafu mimi jusqu'à maintenant tina maalumat waliwao mimi kama babu yakati masahiri ani naye kwanza jikosantre shano katamba Allahu akbar ye dhakari ngetingo hima amani ntujua ani tukakuelewa zo nanzoni waswili elewa wala tido kawa ndu waone shabala tikahamba tikawele wa yoranti hoka imba au ho wandu wengi yakange lazimio mndu angalia vya sujudio nyamiza shakuna kwa ujodo angalia wi jau ono ejabi sha waye hana katiye donjia o haisaya kurubia harumwe swala. Naam. Uhisi yaukana na amfi wewe sasa misirini wekayao riambilo kanga bo wandu wa misirini wako ngwa violeo wano misirini na yode li baitillahi alharam waelewa. Shosha hawa boko shisa shi dépasse ngishindo ziada ngabo baadhi hata usiku wa jana baadhi ya wandu ambao yaukana sihri yaukana mruya toka juma ukana amvi wae unaelewa na uhanza mruya tengeleza haram. Subhanallah. Ukana kabati concentration shange ihutazao hamamdu lona lams mruboko wakati watengele haruma ndugo za toa ngai hubalia au henda haruma ndiri katanga mjoti ambabi ruqya hiyo uishie yao yaukana ibe hao wandu hao ivurao mndu muharramat na ihuvurao lishahawat na anvi hamado mweza tumu wandu wame umwezi ula katika lazimike mndu ngufuhanzaya ndi yake juma tasibi na urauradi ujihundu wakatongwa somo Qur'an wandu walewe wandu kwatushinda bainge tijimba jara ke mikirongo anzo ya heze jimbo naam roke ja tufanya hazi unaelewa wakati hiyo
wange bidio naam mndu yahisi yakana bwa mwangu ilusa papa صح indi bidio mndu yake tumagomba Mwenyezi Mungu yasitiri mndu yari mndu hule صح na waswas ni shahawa au نعم kabana ngondo ya nyenyekee نعم arugoka nyenyekee نعم mtani engewandu uwo mrenge namna hiyo mrende umra abungu lo yafi نعم akamu washemeza rumel kamba abala mruha abiyala bala ya gabili mruha mzigize yasiseza hama ya ruma tawafu mala kwa ndo kando aizo nafikira kana ngamjoherea dua ya uomba Mwenyezi Mungu نعم yawe kenge na sihri imvurao ila shahawat نعم wal muharramat نعم Mwenyezi Mungu ya ruliniso ya mainishe ya msitiri ya risitiri sonti pia نعم isijenda kwa mdusheo wanelewa baba basade na baba wengi watsorenga ukana hata jonjo solani elingige juhao ba wandu wa himu wao ne ukana andu oto fikiri mahala ni huli واو 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 hama wa miswiri wo fikiri ma ndongo za hule hata wandu wa kampa wa do arumeze banambi gabo mdu pari ala ukana rekado bonti rekado ju aina malanjo ipashie il suffit himeranti esho hindi leswale lo lezisiwa rekado ju ekengwanzo ipashie il faut himeranti نعم ala wandu directe wengo utsowabeha arumaze no نعم ukana abayomba ilukata abo mndu mshina mndu نعم ele kulikao jokana waka vumba ya sincere ya irongo bonti kango irongo boju il faut himeranti ngeushinde upashi shabo leswale utandu pia bahati il faut yimeranza bwe fasira bo emikro ge video yimenge mri ambe bonelewa yambe ngo jugo ngurengo ya uja amange dogomba Mwenyezi Mungu ya ribunguze shawa shijo utandor mamas امين يا رب ان شاء الله le swala parce que mruka jauzi sahajo kanti ya dia parani aibu au wajiri واو jazakallahu khairan huwa subuti wa اي خدمه ثانيه يا اخي لا ولا همك يا اخي العزيز الله يخليك احنا حبيت اشوفك يعني مره انا اكثر لان بال كثير ما شفتكش والله العظيم خلي بالي من نفسك وشفتك حاضر وانت بارك لك بارك شكرا الله فيك تسلم تسلم عليك انقطعوا من هناك ايوه imarangalie leswala ilo zero swafi au kahom sirini ti mahalani ya ndongo hamadizo ziparianishe wandu umewalona wandu washe watso ulala nao shawakaanti wafanya zina elale nalale namdu shenge dom sirini ya ila tu benza ya kahamba uka bainge halala na shawakati dom sirini yanzu ya swali ngutsona ma zendogozi wandu walona wandu watulala na wenda ulala na wandu waji abona wajo kangwa dhulumu hiyo ilazimu warema ezembuda ware wabwe hata wafariki yonde mndu wakonge na mndu mshek atula na ngonde elala na wandu waji ziani et comme Dungedolan je crois qu'elle avait l'habitude de faire la prière après il fait l'amour fondi ça je ne sais pas mais comme je l'ai répondu ngabo andu boko wojo tengele abantu hatwa watudo jihunda mangwanzo fa ndo kada yabo ngabo shetani kufanywa haziha ku ngabo na sihri iko usindi hamru haruma ndo za haramu Mwenyezi Mungu nariponio yari afu yari sitiri hasonti pia rome rwashe kangwa benze kangabo swala ngamjo huzisa watukufu kangabo swala jino jina muzise watukufu